Negasngi Kajaintia National Council Jalapet Unit hapo iya khmat o Vice President uprang singi Syrbang cirup isenran lang ki iya khmat ka CEC deilang wa Executive Engineer ka PWD klerian UM Kharnayor wa waheh chnong ka sutanga eban sutanga wa Assistant waheh chnong ka Jalapet Bri sutanga moin bare dalai hiar gi chaiwi thaw wahab hapo ka ilaka sutanga hajan jingking Syrbang heyato wa ima wa sarok wa senrang he wa ki mo waheh wa yeu oru hab hei wani por iwaman le iwama khamtam yaki walai wawan hagisngi chwa ne ka sein dadep ko walai bo yei kerpat chagachnat PWD haklerian walai selilang yakani ka thau khnang yo tho kilat kluti wo pungkhoi no ya ka khandau yo lai nei wani iwasngausi hagani ka joint inspection ne liang ka yung kre kamo executive engineer dukularu wo chimkhia yakani ka kam kadwa yi chwa wai hadin nei te daw pha le yaki wakre wo le ye wa kam nei benta I bha I miat yong ki pajba ka sein de ikhublei ga ye chimkhia o ka PWD wa ki wa he chnong na sutnga wa Jalaphen wa smart ki wo chimkhia khamtam ya kam gini ki kam wa ye wan ra ye snausi ta hadin wa kam ki nongelam sen halang yung ka JNC Jalapet unit rengkat ke jingya senlan rengkat ke jingya MP lang ki nongelam na CEC de kam ki nongelam ni hadin wadayo chibon ke jing ot ke jing nam na patba jing to wa gani luti dini na ni na sarok Syrbang kau hapo put usam yung ka ilaka setengah ke luti wo lai kejat dini chnong Jalapet de hadin wadayo ke jing ot na patba dalai bo dalai chemi wa executive engineer yung PWD hata ha office yung ki hadin waki nawan le chimkhiagi te jing dawa yung dawan higi negasni ni hadru negasni arterik ubna opra daga jing senralang di waheh chnong nagaliang yung ga sutnga rengkat wa asistan rungba chnong yung ka Jalapet de we wada egi jing kulare kam nagaliang yung ki department wa daw smart ki wa pendep di kam te ne bahag te man go ga luti ke waju laju wan ki wabon walang te ti nagliang yung ki sauk menu ong wa nagliang office le chimkhia go ni jingdawa yung kam ka sen tengah skem mi wa ga ni jingdawa yung le yo man go wa job le nagliang ke department le yo smart ki wo pen kre te jingdawa yung